Guys, panaog na ta guys sa Kawasan Falls sa Kandasig, Balilihan. Kabad, Kandasig, Balilihan ni guys. Sakop ni sa Kabad, Kandasig, Balilihan guys. So, naog na ta guys. Walang daghag ng aligo guys. Let's go guys. May tabili guys oh. Tara guys, ang falls guys. Ginagawa mo. Guys, diara ang falls guys. Hello. Kita niyo na guys. Grabe kanindot sa falls guys. Murag ihi ni kuan guys. Ihi ni Bongbong Marcos ba? Guys. Kanindot sa falls guys. Mihinay lang ron kay ting-init man gid. Guys. Daray lahang kan guys oh. Cottage. Wala pa ni say bayad guys kay wala pa man sa dili pa man ingon siya nga totally open yun garon ba. Nya kuan na siya guys. Libre ra siya guys og entrance. Dara guys oh ilang kuan cottage siradaan pa lang. Di pa pwede pasudlan. Kaya pa manahuman gid. Ginadili ang magsugba duol sa falls by management. Okay. Let's go guys. Ligo ta guys. Guys, parking. Hello guys. Nana ni agi na tas tulay guys sa Padong Kawasan Falls. Yee! Mo ni guys, dara si Doggy guys oh. Mo ni nagbantay sa Kawasan Falls guys. Nagbantay guys. Mo ni ang Kawasan Falls guys. Lah. Bye-bye guys. Maro to guys. Dili ko maligo ron guys. Di ko maligo ron kay sayang atong outfit. Guys. Ay. Nara guys, ang falls guys. Pagi si Raya daw. Wani akong kaaban guys, legendary ni siya guys. Wani si Mr. Royer Tambis. The great legendary man in Katigbian. Ayaw full. Huli na ta guys. Medyo hangat guys. Wala pa entrance fee ari guys. Kay di pa totally open. Pero pwede na ka mabayad og kuan. Parking da. Motor by 5. Og kotse 50. Maro to guys, bye bye.